Ansam no ade asom Ghana fo nyina ese agyemen sam wo prem to bere ekasebo ensam ahodo ayede enam no wo kwaye ntenta kase no eso a eye DLFM online.com so ana ye social media handles de nyina no kasebo no enam so a ye tune in app no eye DLFM 106.9 wo ba Facebook no eso a ye stream live e wo hono page no eye DLFM 106.9 fa message ni nyina breyen ensam ahodo ayede enam no ebi mu ade pa ese nan kwansre nam sadan so ana edam prom kama papa bi ewo yen Facebook no so a fa message ebra he wo hwam kokwa ontime ewai ensam ahodo ayede enam no de di mu akuti bi ene se electoral commission se enka kire Ghana fo se nyame ya domo a me bosum da to so enso won be hye na voter registration exercise no wonom atwerɛtwerɛ Ghana for edin emunsam kase boyi ye beka ne akyerem ye bebo ede awura NIF aso no mode krata ba bonten ekyerem a Yankopɔn ya adoma akotoni ma bosumedi anu me kyerem me wa no eyade omo bebo moden na eye oman Ghana registration ahodo a ye titiw ne Ghana card na ne bo no e ba be kosoro na ye bekwa santimanta mo so a me na wo kasai kro eni aniwa esansan pane se akokɔ wode hwe bekumaku ne nyina no ene se ECG adwumaku no womo eni asantimantem so afo Simon Osemensa womo di abo ani akyeresa nya asam kotoa na regional minister afrese woni ECG fo no ewo meeting womo kyerese womo nkɔ enkwachina ba bi opɛ no wonfa nkɔ tesi ameka sai yade ahyehye gusu ekoso a Yankopɔn ya adoma agyese enche bia dum so veje ba akoso bekoso akrapompuremantem we nyina ya tiato a agyese amanfo ahodo na etu se be ya beboa na Ghana dum so na ekoso no eso atumi atwa Satiefo beka ye a enche ye anafa mantamo ene akosombo dam ye bieye esa bagre dam ema efa nkofo nioma ene mepe ene ne importam de nya asam kotoa na Ministry of Food and Agriculture e de atodo akyerem se de esi ye ninti wo mo ye nhihye se de be ya enuane ebetima konka na titiriw ene ensase ahodo a ensuo no ese no e wo fra mantamo ye bebo e de awura adenta na wakra pompremantem na honom ena producers ahodom na mekwan ho no bi chese food bridge ho honom yese o mo fa so mo se de enya na o mo penemom lolo kwan man kaso do mbefa na de ntia ye de mu kyeremu be ba be somo ye be kwa santemanta mo so a edweso mere wo kasai wo pani a NPP amanyoko no ato aba ama no se wono an ye parliamentary candidate ye lawyer Kwabena Boateng wonem sam trofo de nkomode ato dwa kyerem se owura Kwabena owusu aduomi wonte ne ho asese amanyosam ye bre ene nkrabia wo bre so na aso eno nso munsam kase boyi wo bete senior political science lecturer at University of Ghana ni di Dr. Kwame Ansa Asante papia kase ekyeremu a NDC Frankatuni abedi ekyere o mayi no maame no waye ready pa enti ensam ne pika we ho na wiai ye de ba besom Ghana fo nyina se agemensam e kase bo we no eye wiade hyehye pa se metro kwantre na wo ba ye ntenta kase no eso a eye www.dlfmonline.com sadan so ana ye social media handles no uko YouTube wa edaho adwedwura dem akunkon ese press bi madamu a wo kire Sunday school fo ade ene mepacha sadan so ana Instagram kasebo no edaho eye DLFM 106.9 ana Twitter ene yesi ye fe no X de na kwese obi an na twempreda yo na so ne nyina mu no kwa eno so edaho na ba bia wadwenkyere ne ye begia atum ne akenkan ede ama wo no eye Facebook no eso a eye DL106.9 wodi ene se wo fa wo tetefo no a na wako Facebook no eso na wako search ho na wabo DLFM 106.9 na mu meduru se o type wo comment no a ya abomoden gedredam di se keji madam a wo bie akwadazi pu sabre no brofo no timi ba na fe yemfa ensam no nyina so ensom wai na mbom ensam wai de nam awiai no se bi empaneti se abo sudan da wote ase a akuko na banko a wokɔpo so a eyeye enu ntiemfa eho aseda ema Pensword Ghana wonom ayadwumaku a yeboa ema dwumadie bi a wudie se ya indoor na se outdoor no yema enim etimi ebanyam yema empato da entiase etimi bem na wo create everlasting memories ema wo mo eba bi a daachi bia nso ebodi ekasem ema ni die etimi ba enu ntiseba exquisite collections of souvenirs a Pensword Ghana me pato sa wo wade wo hia Pensword Ghana se wukuna wuo wo hia Pensword Ghana se wo yire wuo Pensword Ghana ebusua pani na wuo Pensword Ghana wo se hene
Pensword Ghana Pransu Jawa eye Pensword Ghana wonom ewo kokomlemle ewo nkran ha wo ben ATTC ayana wabomaden na wa frɛ 0244 622 494 0244 622 494 wunya frɛ won mu a etire din na wone Pensword Ghana etimi edi enkita ho ebusua wonom ene adwumako a ena awiai wabo yadontere se akenkanfo mienu a yeye enkrapompone manta mo bafotene baako a etifie poya atoye ne anafo wobia ebedi ayawo se yemfa ensam no emre Ghanafo no wo mu na aboye mede ensam no eba na senior Pensword Ghana abesu asene amenne wo mu dwumadie etime ko nkane no wo so bomode na abesu asene bi wate DLFM 106.9 yewo Agboba Junction yele Wisconsin International University College no ana edi enhwani mu akenkanfo mienu awiai edi mejeso eye Gan Stakati amitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusu akase ebo no ye deba na antikwanfo to sise die edwane ye market eye good nti for gas ya odi kodwom ni nyina asa ade wo mato for gas pa me for gas nyina asa for gas no so ya bibido na bia na wo ba wo yo wo fa wo de be hu comfort wo ni wani musu odwan wo ba wo se bia bi ati say obi beta na say e bi opeso oba so fere ya kwamba na obi eni wa wo fe beta akwa ba be si adotobi DL News. afa ya busuafo ma yama wakwaba na kasebo no donhwe baako entem yenkenkan ne yenkyiremu emaako ma entiase so entimu emremu emawo a ye hya obo kasebo we bohye etato yina no ene se ensem no de doso no ye bebo ye homode ne asamna na nso watimi atiase eye akurase nkomo ne ye abusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamrana eno me zamra me kasa me kan ye no o zamra kasa no enti ya samana awie ye hye kasebo no ase ye hye kasebo no ase a wo my Ghana ba sumdwa wonom anahwe abato ne kenkan eso eye electoral commission wonom ade abatudwa akirem se nyame eya domo a me bosumi a edi animu ne da etoso enson electoral commission ebe hyase na watwotwo din eye voter registration exercise no watime atwo edin na womo ehwe ni mu se womo ebewie me bosome no ne da etoso aduonu enson na kire se wohwe mu a be se na wotwe miesa dwumadie ana wonom edie na womo kirem se ebekoso ewo manta mako edunsia ne nyina emu a 16 administrative regions ne nyina no sa voter registration exercise no ebetimi akoso ewo ho na sanse mu nyina etodwa ayana empanese akokɔ bi die woni madetie na so wotie di free woni ano dwumadie bi koso a na eye organized labor wono May forum ana koso ewo nkran eye enra ana wapani a wono ana oye deputy chairperson in charge of operations at the Emma Electoral Commission owura Samuel Tete wode atudwa ana wochirem se eho hia se obi bia no a wanya emfinsha edu anwotwe na woto aba eye yie na emra ne man kwa no wono so ne din se oye oba so oye bema wono so ne din etimeko abato egumemu wochirem a na nya enonko a ye wo bi wo hono mo so a emfinsha nan nie ana Ghana ye ba beto aba 2020 no ye wo bi wo hono mo so a saa bre no wanya emfinsha edu nwotwe na so saa bre no saa nipa no wantimi ankwankodi lai so ankwankotro ne din enu nti saa nipa no so wo wakwanya se wo mo ba bebie enkrata mu ato hono mo no wo ho akwanya se wo so ba na wotimi ba ebetwere odin se ne ba ya 2024 abaye kwakoto no wo so betima kire wutumi na wo so wa kire wa adwen wo bra wo du kokromoti kwakotim ama amanyuko anase wo pani a wo pa na asam se wo be ya wo mampani anase wo ba na wo be ya wo mra hye bedwani wo de atodwa akire mu a wo se so hwe electoral commission edrum pempenso se ya eniema hoduo pinu a aneda wo mapono so nanso no wonda hwe se voter registration exercise no
se eba wa my Ghana ka bima menka bi no a eye abatoɔ anakire eno nti obi bia no a wɔsafata se wanya mfinhye du nwotwe na adwene mu ɛda hɔ na wɔto aba ɛyɛ no ye bi enkrata mu ɛma no eno nti wo mu nsisi dua se May bosome no ne da toso enso 7th May 2024 yi ana ye bi enkrata mu ato hɔ na manta maako edunsia 16 regions ne nyina no watimi aba no aba betwere wudin wode ato abatan enyina anim se obi anka nkyere ne basa so wanya mfinhye edu anwotwe a nyame ayi adom a on the 7th of May no obi amra na wo medi live so ewo baabi a electoral commission wonom ade ato dwa se wo betro edie no na obi anko no nkonkotro ne din wode ato dwa kyerem se eno betimi aboa ama obi a no wanya mfinhye edu nwotwe no wono so betimi aka ade ne sase ne bo se wono so wanya mfinhye edu nwotwe na woto aba eyeyie empo ye kase we citizen anaso wo man bapa sa nipa no so eka ho wei ayensamo a Yewra Samuel Tete awono ana oye deputy chairperson in charge of operations at the Emma Electoral Commission wode atudwa na yenso yebomu ede asom Ghana fo ene yetiefo a yento akase bo no eso yeto aso ane yebo ede awura National Identification Authority fo a yetwalitia e kan se NIA fo aso ye na omde nkrata tete ababonten e kiremu a Yakopo ya adoma akotori ma busu me de ya nimu ya no na ebe ye wuku ada me kire me busu me ne de dikan na mfimpi mienu eni aduonu na yimu omba aba modin ya na omma akwa registration titiriu ene Ghana card na ne bo no omba betum ni senti Ghana fo nyina na obo ho so se be ye da no duru ho no ma enkonko ba opusa na nkata ba bonten so e kire mu a sanje ya hodo no ma ye efa wo no ma bo omba betum ni nyina ho na ya de a chese asoya ni chese no ya de a chese wo mo registration eye RI 2481 no yade a mrahye badwafo kwa asetena kwaje tumu sei no krese se du pempenso bia o mankata tumi tena se na afa de o mobo no mutumi pagam se be ye betimi abo no mudwumadi ahodo no mudie no emfa nkofa ka bia mabeto no so ni senti eno na mhubi no matena se ahwehwemu ahunu sei chese Ghana fo dodo na fiti mra mbie proto waso mle na matwetwere mudi na ne Ghana card na munye bie dodo na ntumi nya ni senti no se da katiantumo no eba be kamo enti enya beduru wose pempenso e dia ubibia wonim se Ghana card no won sentiment ka wo de no kopa ya hoboa se wanhwe a wo kope na obetua bo foforo e wo no masoye ene wasa de to ensantrefo nyina se yenkan na Ghana fo nyina ante ase se ubibia beba se wo de Ghana card no e bia na ayira anasa wo de mpo de se chimato kaka bi ba ho ntu pese wo ko na kwa yensa kiremu anasa umpa wo de se Ghana card no wunyanya bi kura no bomade na kopia mo asoye no wo ko a bomade na tutu na yesanse ebo ntumu betimi abaso enti wokɔ na sɛ yɔkɔ na yɛ so aka na yɛtua na Ghana series na bɛkɔ na kɔdu tena na Ghana series a ma no nya nwanwa ɛsɛnsɛ nhyehye ahodo a mpinifo hwɛ sɛ betumi atodwa ɛwɔ kotonima bosomedi anim yi ne da edika no emu yɛnto awia pɛm tebra kase bɔ no ɛso yɛfra na gemensam ensam a yɛde ɛnam no Chairman wontumi wɔsɛ it is agglomerating and conglomerating ɛwɔ ntenta kase no ɛso a ɛnam so ama kase bɔ no ɛtwa bosompo titulu ɛde the Republic of Omofia wonum etie bisada nso ana ye de namwem sa no a akwate se Africa tachi a wokwa wade ye nam Ghana fa na be bia ye bu emoto mu a ye tisa petu pre ye body wura Ghana fo kam ye body ewura adwumam enkofuo fie enye enkofuo asomu a information centers ahodo ni nyina no kase bo no awie enam so wode ne se wodo message no ebebra yan e wo Facebook no eso DLFM 106.9 ye to kase bo no so ana ye ko Asante Mantamon Asante Mantamu ane aduro ye nananom aneka to ho se dompa akroatwa mansa wawe aka no se asakraman wo botra wo nyayemtuo na emunsem nyina enie enja ye ana Asante Mantam soafo Yewra Simon wo se mensa wo to nsa edefra posifo a ewo kumase se wo monkonkwachi ECG manager awo no wo Ashanti East eye engineer Michael Riafe ne boni a engineer wodi nyina no ene se eye Kumasi Technical University fo wo mo dankaniam nanso light bill wo muntua amanam so ECD fo akwakotwa munti Yewra Simon Osemensa ne buafu ese Achimota Forest eno nti wo da arrest se yenkwankwachi papai yakwache eno no ECD fo adwumafo no kire se da bi empani se bio sa wotwi wia ayana we tato ana wo henkokora so ne abu ni yi akira na emom ne babunu eno nti wo muti koja bo wo muti eye nchede wo ye nchede wo biada eka se anamo no Yewra Simon Osemensa wotuo ama sese no wo general manager ya che na to mu adai a wakotwa obi light munti no se Yewra Osemensa yi se wa ma bonten antro krata
me pacha ankasa boni a wadie no wopagana fo nyina cha empo ECG fo ayamfom so pa wo mo cha wo a ene wono ankasa yewa Simon Osemensa ne fie ne private residence wono sei wontu alade wo ho wo ma akotwam sei wen amom hade a wapire ho sansam ne ba na santemantam so afo ne buafo si atomata forest ada ai waneka bia na ECG fo npesi ogu nanim ase ne ade na opese akura kirem se woni acha opa bia de ma ECG fo no eno na emra Osemensa de betu dwa kirem se ECG fo no pesa somdwe ba wo no regional minister any ECG fo no ntemo a any invitation wato nsafre wo no so omomra na wo munse nkonya se bio ano any anu hia entimi ntija na ye ba bia asomdwe ebetimi afa aba na nsem ne ba ye no ana ECG fo kire se wo mo ntiase ne entiase kire firi se ebi akwakwa na se atena se ade awuo no entekuma so won tena so ntonko eno nti se ye wa Osemensa ato nsafre wo no so omomra me nse nkonya wo mo nkwa ne enkwa kire efiri se papa no ni tiri mu osum papa esere kin Nebukadnezar na wabra wo mo ne nsɛmtrofo edi nkomo no National Vice Chairman ade Emma Senior Staff Association Emma ECG no eye Bismarck Adoma wode to da kirem se yewa Osemensa yi won fa the invitation card esan se wo mo nsaka wo mo mane emechina emonsem nie. Why is it running away for the rare issues? Why is he talking about his house? When in our communication did we talk about his house bill? Where from that issue? And he said we gave him a fraudulent bill. What did he do? Was he keeping the bill or did he send it to our office? That is a technical. I don't want us to go there. He is saying it. I've not seen it. He is saying it. I've not seen it. Something like that. Yesterday, a media man asked our guy that, what are we going to do after that? Then he said, anybody who owns us, we will go and collect the woman. If the person fails, we will disconnect. Then he asked, so if the regional minister owns, will you go and collect the money or this? So I said, if he's owned, we will go for our money. If you don't pay, we will disconnect. Nowhere did we say in our statement that, or even our engagement that they said the minister is owing us. He should bring that state where we said that he is owing us. Nowhere in our statement did we say that. What he said, I don't know where he got it from. He wrote to us on the 9th April, inviting our 4 general managers on that regional security meeting on yesterday, 24. I signed the letter, I have it here. And I said that in view of what is going on, our general managers are not attending the meeting yesterday. And subsequently, until this issue is resolved, any invitation, they will not come. Why did we say they are part of the resting? He should give us the statement we said they are part of the resting. And yesterday, they didn't go for the meeting. Why did we say they are part of the resting? I don't know where he got that information from. Enti wo mu kire mu a na kire se nsɛm a yeru Simon Osemensa wakeka no akwese class 1 dia wo hunu New West na no fomfom fire se nsɛm a wopene ne keka no wo mu kire se nyɛ saa na wo ka no ene anyeti yei eye National Vice Chairman Edema Senior Staff Association Emma ECG adwumekuo no Bismarck Adoma na eno achi ana yeru Osemensa wo ba Facebook no so a ene me patro video no adada so no ana microphone esi nanim se tienie ana one Ghana fo edi nkomo wo kire nsem mu na ene na Nigeria beka say you go explain tire yeru Osemensa ekirem se wono no de enti a wo ma ye che regional manager no na wo kire for security reasons na mpokura no yewra anasa engineer awiafe no na ne kwase nkokotwa Kumasi Technical University for no wo kotwa wo monkaniem na abusua wo abeka se kakitwo bi na wo mode light bill na chese school into aye no 6 billion Ghana cedis 600,000 old cedis no 6 billion ana chese wo mode a wo muntu aye ya the 50 cedis pana mu chese yi na se kotwa mu a yesi ya che no na yewa Osemensa kirem se the entia wo mukotwa mu ade boafo ni nyina no se saa bia ye ho no se ho na samampani bia ba Kumasi ho no da so hu awurade wo se ho na mampani da ana se vice president nso ba ho na vice president nso eda eno nti saa bia ye ho no security zone ana Ghana fo kirem se ada mampani akufo do se wakwaje admission ewo Kumasi Technical University ana yewra ba omia se waye boda wakwa wada school mu eba ne sen ana school mu so etimi koye security zone awabra president abe Kumasi na so kirem se won pacha no empacha ochina yewra Simon Osemensa
Mika said engineer we are fit enko reform and to almost after number chro na no asem we are umunya no wonko na no asem no da ho for that and he said the him said bambon sim bi atoto na se they will use it eduma yi if he said me no maka say emre bia mampani be ba kuma se bia woda emre bia mampani amedi akiri be ba kuma bia woda ho ye security zone a bambo area ho hihye no different. They are not observing it. And it's a security risk too. Maintain how many man jinsel na dachi makokase mu yanka. The tosu bi afie twa mu no abosome enwatwindum na meti se ECG say Kumasi Technical University School no omo deka omo electricity bill no omo ntua no senia ese. Now before we know na makachre ECG say be power cho ayaresabia any school ana disua bia so omo deka no so mu kutwemu a omo mra ma yentrance se okotwa ayaresabia kanemu a wo mo a eha wo ka wo mo kese no enye mpanimfu a wo da ayaresabia na no. Enti eni ayeti yi eyowura Simon Osemensa wono anoye asante mantem musoafo na eno achi na wogirem se ECG fo the light baby able no na sa light baby no fraudulent if say ni fie ho no won fa nya mochire ani the sa light baby kese sa abre no eno nsuru so betu ase ontua emusam enie 22nd April fanza be ne nane ne omo de bill bi akọ we fie say medical mi wa no obsoro mo fa de mrem mia na me ho a na kutu eskan bia enra me ho a bia forward bi bia ma media network bi mi nu na me hu so ma publishing mo kire say medical e wo mi fie ahodo mu de person bi atie say mi fie a me wo bia no wi de wo krom ja chi free wa e bia mi su prepi we ni creditor the light automatically to go off. Ja chidie na omonfa bill no ma no emre ne bre no ma ko tue skali bia ni atu sumi ya de tosumi no ikotua 1600 is a bill na ya never induru ho ba bia da almost ya na pesa we work on the safer side bill on the bar bosumi we me de toswa no mi meter no reading the share current reading no 25,355 in pim edunum ahasa edunum and so endra the corporate meter reading that was 23,498. Enti yera Simon Osemensa wono anoye asante mantem musoafo ana sesei atwede da wono eni ECG fo ntam ewo kumase no Kwadwo akwese Roma race ni di nambro so ntokwa enya sam kutuwa o saa nsem we na nkasa no in fact madwe ho amentebe ho ase wom ene se wo hwese de ntokwa we ni asi ase ye kona menimbre koratu obetwa because wo hwe minister onye na adwen se wono no bepachew ena ECG fo adwuma ye fo no so chire mu ase de tie bia no mo so omugina mo na so endinye minister na be chire mo se de omundi omudwuma fa mo so mo nchehye ombedi so ndi ye hwe omonko so ayeso eta omachi me ba o se ye were regional coordinating council yeah sure ye were RCC wo Kumasi ho na minister tie yi yeah what must ye ana ye wo Kumasi Technical University yeah na mentiase minister regional minister ka se baby amampani ba woda ho ye security zone ye tiase baby a vice ba woda a security zone yet yes yeah but KSTS and another Kumasi Technical University no hono mo ye a security zone man peni ba what dormitory wana hono na madwen ho a mentiase ye wasase no kan ye ho ba ko ne de madwen ho a menim because open sama na papa na waka na o chemese baby ho hono ma ye bambo nsemuti ene wo kire mu sese ubedum school for ne kan ya ebe high school for no and na afin so ayala sabia ho do fan ya na wo ya adwen na se woka se eno ne ye security zone e won na mente ase no because one sempeni for ne mu se ye twam ne be ha wo no mo de a adenti na omuntu aka no 6 billion Ghana cedis what me atena bo aka no na kodu 6 billion adentra na mpacho na nsen school ben Accra Academy Accra yeah ECG for ntwam omutwamu parliament ye ntwam omukotwamu here hospital ben ye twam mo se he o se kolebu ni ade nyina it kolebu 37 nyina mo de nkrata bre wonom enti so man metwetwa mo nyina ade me pa cho me musa Ghana for say parliament parliament house yeah any KSTS and I say Kumasi Technical University I don't know say the city sir institution see me na he find a year security zone
And you Ghana for madwen channel for Facebook. Omo fa Facebook mra because me ntias ye. Yeah. Oh, ye nim say mampani ekokumase a ye obabi a woda. Obi anim say baby a mampani gina sabi mampani na dwa ayampo eye security zone. Sanity. Vice President na dwa eye security zone. Sanity. Ba Kumasi Technical University enye security zone. Because mampani kwa wona dormitory ho. Ana wada hall ho. Engine this betimi asisa. Mampani kwa wada lecture hall. Oh, enye no kreda. Enti school met me at the 6 billion. Accra Academy, one deka I think 5 billion. Ye kwetwem. Enye school. Eye school. Nti we de onabo onko na womra bio na onko so aminim de entia. Why na adwen say de tie bia na you go explain tire na am say ehia no. Now you see the more minister all kasa no, the more all contradicting ho. Yeah. Because enra when some trouble for kasa no can say woman yechi papa no for security reasons. And so what you be for security reasons are who protecting the parents are. But the enfa handcuff nko. Oyinpo wo say omra ma twa nanum asem keke no wonko. No kra de senka obe invite no person na nko aba. Ni ye the handcuff na eko. Ye the amoka na eko. We ma sada akwache no. Say obi asabi wadi bone na wadi awuo bi na ye twe na wonpeso obeba. Ye twa hospital mu. Ye twa hospital light mu. Ye twa parliament diem. E hon ye security zone ema minister. Na emom Kumasi Technical University there a security zone. Menim de opese wo kire woni nsem na afi nso no lad bay ho nsem a wo san aka no kra no ko. Anoden but ya bese isi jadwuma yeku esa jadwuma yefo no omomode na baabi ese omu nyina ma asem we atu atwa no montena se no momtwa so. Onim minister person ohunu baabi ye security threat a wonim adekro. Na bio. Wonim adekro. Pese omode fa ho mai. Baabi ye security threat Ashanti regional minister say so wo hwani say. Konfa no che anim ho na pragiafo aja boso no e security threat. Kumasi Central Police so your Rexec chairman or your regional security council ne chairman. Yeah. Ade ye security threat a ye twe na agencies one say Central Police Command anim ho no pragiafo aja ho boso no a wo mo ne ka challenge wo kwam no e security threat. Ade nya ade a wo hunu. Ye nto aso. Ye to Kasebo no so ne agusu a Asante Bantanum. Na honom ena Asante Democrat for abomode de nkrata ababonten so kire mo mbomode a koye ye kire bi Asante Bantanum. Eno na koto odwa e wo foliso obusuma ye wo mai. Ne da na to so edun so mfempim yunu edunu na yimo. Na openi oda woroma no ene Henry Osai akoto oka omudi eye mpanifo no ho e wo ye Asante Democrat ekuo no ano no wo kirem say sa dwumade na mutu ye no mahunu say eso Ghana fo ani papa de center matna se adwene ho ahunu say ehu hia so me na Asante Bantanum kuto na momo no obo tete on makobra mu na mutetere mu a omo fi Asante Bantanum ombo mode abo awura mu e wa kra pompure Bantanum omo ba kra na veje no so ba ye bi o my Ghana mu me kire e kra pompure Bantanum no ma hwe ahunu say dumuso no nya de amperefo bo maden amasa dumuso no eto atumi atwa de center so won mani so mbetu am haduga mu e de agu montene so e wa kra pompure Bantanum no ma made ayo ye kire na o makai aban ne mperefo ahodo a wonum kadie okabie wo mu titiriw afa ye nam ye nyina nkane ensam ho my Ghana mu no na puma wo maden na se o my Ghana ye temo no dumso ekoso no o metu o maden apa ho pemesi brente sa paade a enya de o mbete o ho asekura wo kasa na wo sa kirem se ya de amanfo nyuma egu nyuma dodo na egu o my Ghana mu afisu nipa bebre na mo kwa hoyehiam o hyewa hodo amanfo dem o my Ghana mu no enya de so wo mani ni sent no ma maden no machini Ghana fa na nyina ma ya o ye kire na perifo hunu se de yakwaso do enya de eso no mani ne panipa da warma no eye Jerry James eye suka ena wo kire mu se na mo we na mutuo no enya ka bupune mantam ana afi nsu Kumasi nkuto no mbeko wo meko so ya ye kire no e de kire Ghana afa na nyina ma perifo hunu se de yakwaso no mani nye ho kura essence o mana yetemo no eya no ma sade so mbabo na o my Ghana yetumanya nyamkane de enwuma titu ne enwuma hodo aye no na ye ho atumi atoye na sikasam so etuma Ghana na so bra ne no ne se na men se perifo betena ho no ma ye hwehan na ya dum kanea ade cha ya num kanea e keka se mo fatam se bonsumra bonten na Ghana fo wuhisi ya hodo aye konso a ma ya madwe se nya de a wo beti ase ne sent ne se de tie bia no bekoso aye o ye kire e kopem se mpanifo e betimi etie won su fe na wo kire mzo se aye kesai omuguso aye hyehyɛ ya se mo betimi de emra ne de aba se bra ko mbedi dwuma ne de se aye kesai enya de mo betimi de ba bonten mom enche bia no ba moden ade kata ba bonten mpanifo nyina hunu se da wei ene da wei no oma mode ati omo hade egu monten titiw ne krapopre mantamu na wa ba ba ya o ye kire abo mperifo ka ye sei eye dumso na ekoso no enya de wonom ebo edwoso yento akase ebo no so na yenko ya nimu an
Yenkonko piemu ewo fra omantamo na etiefo beka ya enche ye kra ana eye voter river authority for ekobie akoso mbosu tade no emewi akire enipa nkwa edane asatoa ese wiriwiriwa etite nsuani ewo northtown mepe ene ne mpotamo a ene ewo manfo ne adehia na wonom so ewo ada east ene kewuno ene azizanya ene kyerese wo manfo ne masai emfudi asai nkofo to them eda bonti a kyerese na enya asam kotoa na eno enam so ma me no kasai ashoya wonom ehwe nuane ene mfudie so mekire Ministry of Food and Agriculture wo mo de atuda akirem se ewiase amansa ku batan eye wo mo bank kese eye World Bank no wonom atimi atwa eye $40 million se yemfamra na emiamia hodo a eye akosombo dam spillage no atimi ha wo mo adwen no yemfanhwe na emfudie ani kuayon so entimi nkwa enkane ewo ho na eye dwumadi ana wato di ese Food System Resilient Program na ningina no ebeboa ama kyerese eye farmlands a akosombo dam spillage no ha no ema enuane asa ningina no so eto betimi atwa na enu a ana sa dwumadi no ehya ase a wonom ekyekye sa eye farm inputs no ede ama akuafo no ebi eye oya asase yi fertilizers ana afenso no eye krotia so ho Wellington butu ebie ana afenso no enuaba ahodo womo ehya ase edi free northtown mense no emu esanse ehono mo na kyerese eye sutade aye bi ye no etimidi ensamoni ye pa na se de medical card atudwa no eye nhyehyeye a World Bank for ana wo musa ehyasie sadan so ana mepato ada eye Voter River Authority no wo na akabo mu ehwese akosombo dam no wo a ekosa atorentem no mo no ye betimi aboa na enuane ahodo eseye eka ahodo de ba ye ne nyina so empanifo atimi ahwe na wasi adamu na wobra ensam no atodwa no na eye Agric Minister eye Honorable Dr. Brian Champon na wono ewo dwumadie na se ana wo kasa ana wo kyerem se abano aye nhyehyeye bia se obehwe ama ba bia ensunsuanso no timi ko ye kese pa no wo mo ebetimanya se sika we ho emfaso na eno achi ana DL kasebo ye ne wo mo a akuafo ani adehye a wonom ewo miamia hodo a enso no se wo mo enioma wo mu fudi ani ade ne di nkomo bisa se anamo a World Bank etwonie wo mo egene sen oba besia me ejuma ye fuo ye ne mema enkola no sese ahayen amaye bibia no abrase ye bre ohaw ne doso tenyame ya dom na saban wa boa di fertilizer ba ye be ko asase na ya asase na ya dodomfo ne kakra kaka no de ne maye ye bre obra na ye famo no odin edanyame asese aban wa boa ye nti wa boa no maye fertilizer ase dan na se de ma no uhe okovenye do uhe okovenye egbele nwonu ni gbogbo odohale mi wu etani mo donwule ntibe ni la po onugayo eta me da akpene mawo abenugaye wone mi ne eda akpene I feel very happy for the donation that we have been presented with today because it will go a long way to help us do our farming, and it has come at the right time just as the season has started and farmers have started putting their fields in order. The planting materials will help us to plant, and then the fertilizer will help us to boost our production for the season, to help in the food production and the food security in the community and the nation as large. Enti elia yeti yeyi eye wo manfo ene adehia wonom ewo Northtown mense no emu ewo fra mantam na wo mo kire se anamo ampanifo atu no etimi ama wonom ene daso kakra fri se akosombo dam spillage no ama wo mo emfudie wo mo farm inputs wo mo farm products ene wo mo farmlands ne nyina no etimi asai na so wo woni daso se sa ne ampanifo de abai ebetimi aboa na eye ene daso asa babiem yento akase bono so ye toa so ane ye bo e de awura denta no wa krapompre matanum na de sha tete adenta ene ne mpatemu e kire ma jese wono mo de jese food bridges ahodo a Ghana mpanimfo aye bo abo homoden aye jese de wonam kwan no hwane dum pempenso bia wo pese otwa kwan mu a na se ja wafa so se be ye beboa na ehyen bia ntumi nkobọ ntontwini nkun kwante no mpanimfo aye ne nyina de agumpotem honom nanso addition mo adenta e kire mu asa food bridges ahodo mpanimfo ye no enye ade a jese ombefa so na momu no kwantempo na ngasa eda ho no mu eno ne so no mani se ne omamo made ya dia twentwere wo ne e ka ba na kobla no so nam fa ne omu ne ka ne dia fra prepare wa kwan mu saa na de ya kase bo ene yenko bisa de hye na mo dia pa na mo haw se mpinifo mo moden no mo moden ya food bridges ahodo adenta krom ha sei
sa ba ya beboa mo na lolling kwanhia bi nkosi afi so wona ma enkofo hawo ne esen bi amfa mre wo no so hwe maka ya tepa na mom no hawo ne nyina ne se footbridge sa hodo ampenifo na ye no ego wadoto aya tenten do ne sent ne yanam so aya ye bre afizo bi wono ma tenten sei e bi de say free DLFM ha say ya kopie mu ahun ukokopie mu ade say atomic tenten sa de adenti na ampenifo ne ye ne sa ne sent no ya dwene ho ne ye ha se be fa de tenten we so de ne e betwa kwan num ene de be si biansi owo nkwankwa ene e bi so amse na de amu kan ansemunum se betumi akofa oha bi de aba na mo se hwe ye nim pa na so no e be wo ma den se be du bempenso bi ye be jai e bi nim so kura kire mu a omunim sunsanso we ye de be ba pa ne sent mo mo de ase omutu afofrofo sasa na mo na omutu no enya de be bo akra ene ne afofro di nko mo so kire mu so omunim pa ne tente no omo de enya de mo de afa so e bi nim so kura po kire wa mo tran ase o traffic light no e be so se ko ya me ya do na se so gon sa na de a ahye ne nyina be gina na se ne nyina so gina pa ene ese na duru se de be betime twekwan mu na wo ba DLFM Facebook page ne so aba DLFM 106.9 na wo ba mu aje se ade hia hodo eno mdi nkomo ene footbridges ahodo a e wa denta wono mu chiremanya do mbetwam ne mum kwantempon no mo pe no wo ba hu ne nyina bi videos ahodo ne nyina no e yade e twagu e wo Facebook ne so aje se nya sabeketo akra ene mu chirem se se ne traffic light na so ko pa ne o mu so betumi atwam okwan mu ne sente no wo ni tusanso bona de beba na so mbo mo ba de ya se mpinifo besesem sisa pa de ne wo mekoso atwam e wo kwantempon no na mra ne o mo kasa ye no ensembi say no me to DL kasebo anymore ana hwe edu ba bia embo isan say obi wo ho a wo say ofa food bridge no so no afa kwan no so na bia ka abo no ne ade ukomadi na ehetan na nso no wo ba de nya nipa no nyina yanka ebetumi ahwa ma obi ate ase de a na obi afa so am say bebo ayempa because ya boka de aye yes am plan ya from me say me mfa me ntwa kwa na bia me fa so once enya stars ne de na fro ye easy na nya wo bedu ye easy wo pemtem akọ bebi a wo be full staircase before we first case na be do ha no ti wudi twa kwan ni ma we be do ntem because if any ntia na ye twa kwan ni mu na se ma ye ehwo no mu de na ko mu ye bi wa ha se ya na ka beboa ana se udu ha se ya no we sif no asane wa ha se. It's too long. Sometimes even using an Okada or something they will take you like 10 or 15 minutes because from here to the top get there and come down it's very stressful. Personally, I will not do it. I know it's risky, but it's better that way. Maybe they can shorten it a bit. I'm very sure they did it because of maybe, sorry to say, the disabled people. But at least the staircase will do for those of us that would prefer to walk. Any out ye, I desha or more dental or much debi. Footbridge ba ko pampen for aye di be twam no betumi atwam sa don just say semama ko makodu num 15 minutes no muntumi twam nwie adentra wo nte ase eno watere di yakase bo se ne ye ne municipal chief executive wa denta ne din de Ebenezer Doku ne emisa so penin na de yakoso wa hunu bi na wonim se susanso bo ne betumi abana na so ebo mi na me wo bika na mna oni de yakase bo din kobo no sei no kire nsem mu efae say yes say mana eti it means a very steep for bebre all sifon so bebre the only way has to do it is to have that zigzag route na say omo use no so omo so free aban aye bridges no to omo mbomode no omo use bridge no car e da so use kwan na omo kana enti no mestre the be ya car MOB no bridges no the bridges were made for us let us use them na am accidents no abrasi me can say I'll try and go there myself to have a second look at the bridges officially men ko makohwe na ya hwe ne ya enforce some for be using senior said in the fata ni na behavioral attitudes of the people we did say ni na ya ka say bridge be use anka e be fe uti ye municipal chief executive officer Edema Adenta ne din Edi Ebenezer Doku oko na de free Adenta ba no so den almost say ade na wadodo ntini pass obe fa so sa semadunum 15 minutes de ade o tia se ene omuntwam no omumwe ha adwen o omuntwam no omungu ha adwen what am I say pass kwantempon na sena kasi mirika o mutu fa so nya asem kitu a o omutwam ano wa obewu na wa woni asiewu say because near Okrom ha I remember somewhere 2014 yeah Adenta Madina demonstration be na wo manye entia abaya na wote so say omuhia Ford Bridge wo mo hwehwe ties hono mo na police ni biko kan brofo say the people are running hair casketra okay okay pa okay sa brofo yes that demonstration I say somewhere 2014 2015 Emma buy gina so year Ford Bridge edema wono ena musimu ntwam wo bedru na nipa ene ka na bonsa ho ne ye hwiri you see so we can regulation 106 no
was see rules of the road. Yeah. Say Ford Bridge or one answer one for near Chewa. Emrana say, Yam Faum Kotum, Emrana wo. Na just Okogyeabour Ocran. And I say, I'm learning a man in Yajumana. Now, one of them for say, because I how because Bebrena can't bow on I was an amotu. Lanquantanai MC, Miami Yabano. Menim, Brasa with him. Menim, Yawa ayi Madina Ford Bridge ya. Anna Madina Zongo Junction, maybe jina hobby. Anna traffic aso. City gas jina ho. And my one is a chinchina won't be trim. One for Ford Bridge, you know. Anna city guard. Efa abasa wa beboge no. O twa kwa no mo no abra onyuso Ford Bridge, you know. Mijina hobby Anna police in here. Where your police officer ewa Madina Police Command. Where your koko. Wata ebo mofla bisa wasi adena city guard no ebule no na onu mom pap city guard na sum mi ankasa na me see mo pampai kwa report to police no ema MC enti say honorable MC Madina Lankwantana Okogyeabour ni say okaye a what ma say city guards ni jejina ho but they say police for no One more air city guard meeting, one more soon to prevent one from crossing. And one more crossing Yankasa. Na baby, I make me jaye. And I'm a nante call in some pom a Hona Lankwantana assembly. Okay. Me I make call Yakobo MC Amania say, police ya sumesi, Bonia Wadiani, Wapapa Renasum, city guard Nasum sa Adang, and a watch ba abule dina, or cross a coin, a dam. Adam or compempen so be Edru say penny for sorry. Penny be sorry, who are coso and now council do na free sanny. That be penny be sorry, what be when yes you. Assembly ho. Me and Twaka say bono na yankoya nim penny be any one more best idea. Penny for in amona. What be no yes you. Ye Twaka say bono so a ye kwa asante mantemo. Na edwoso ane yedru na nsa de edwoso enya sam ketwa kra. Ningra no ane se enche ye ana rehosem bebu a adwosofo atifi wo bra na yewura John ampuntua kuma watia baanwa so ese emrahye bedwani ne beto dwa se ba mowu ede ne nsa ato no so a wode papa yi ato ya nom ewo ense do na enso ne nyira mu ne mpanese akokwa bedie se bie woni hono mu a na woni ni ahwakire sadan so ana asansa ko atu a wode na kiri eja akromenti na ehu behia se NPP amanyuko no wonom ekopa esi ahene ne atu ahenefo na wo mo eto aba eyi nipa foforo a wono ana begina yewura John ampuntua kuma na mu ewo dweso no akọ emrahye bedwafie ede ama wonom na wo bra delegate ne kwoto aba no CCC dadako no ekoi ede ma lawyer eye kwabena boaten na lawyer kwabena boaten ana wakasa yi wo kire mu a na anamo a yewura eye kwabena wo wusu aduomi a ebre bi atwa mu na wo ye emrahye bedwani ewo NPP di mu ewo dweso anamo a papa na tuo no entwa yie wo kire se papa no esesenka wode enase na wo ma na ni so emfinhia maako edumienu a adwosofo de ma no se wonko emrahye bedwafie esense adwoso akonya ne se bio enya baakofo de a eno nti se adwosofo timi ya wadoye na se ye ma wo emfinhia maako edumienu 12 years se ko emrahye bedwafie ma yen na se ne wo mo sesa wo mo nsase nipa foforo emra edie na beba se yewura kwabena wo wusu aduomi wo besesa ho se wo kokwantankro ewo ye by elections a eba no emu yewura kwabena boaten lawyer wanensam trofo din koma na wo kirem se amanyosem eyebre ene nkrabia se wo bre duro so na se wo manfo no ma okwan ano aba se manfo no akasa sa akwa na afi na okọ efiri se akonya no enye efie akonya na wo de sanse bu anyina to do na se mo beka yi a wo bra NPP amanyuko ni yese wo mo ekọ primaries no ana yewura kwabena wo usu aduomi ede beto dwa kirem se enyema ba ko mienu miensa bi akoso a nebo anyoso enunti no efiti na ekuri wonye NPP ni babiem okokwantankro na independent no wakwakọ wini seat no ade ama adweso na wotiremu a enyema bi akoso a na nkene kwa asanka esie na so party no etena se ema ne siye enunti se bi wonti mentena se ema bi adu mfranen wo mesi kotia no wanje bode batim nti anane wo kwose kwantankro na no ana lawyer kwabra boaten ekiremu se ebre bi etwa mu a wapani ano wati abaanwa so se MP
ewo adwoso sabre na wasa ye minister for foreign affairs ayo onabo wasa agyi na wati abanya so na so kwabena wo nso aduomi wo na wokotu no efra de so sabre no yewra eye wasa agyi wa nko contemkro enti eba ne sen ana lawyer John Ampuntua kuma betu wo no de wo de wo pese wo firi party no na party ne hyehyɛ ya tradition ene record sada ho no no wo de wo pese wo buso adaya ya niema bia nko yi ama wonti wo ko contemkro lawyer Kwablabo Aten eda to ga kirem se se wo ye mrase bedwani na se wo betena eye akonya biso a se bio akonya no enya hereditary enya efi akonya na ewom se ebebe beso wo bebuno bi nso banyini akasa akonya no wono nso ebepre ana wode ne ho aye hweso na wo kirem se no a adwoso delegate ato abama ono lawyer Kwablabo Aten se won koye parliamentary candidate no se ebre no so na se wo wini akonya no na so beye adwoso mrase bedwani a sada nso ana mabunu bi eyini ba wo mo so bepese wo mbetu no efra ade so eno no ne kwan so ano ne fresa konya no ewo mu a obi so betimi atu na emom sa obeka se atu minti me kwakwantan kro de lawyer Kwablabo Aten echirim se entwa yie na ebra so se yewra kwabra wo so adue mi wote ne ho ase se amanyosem no eyebra ne nkrabia eno ntise ne bra so a wonko na obi so emra biem wo bra wo kasa no emu nsem ne obi a party no ama no akwanya 3 terms die waye bi wasom yahwe no na mimi titiri nso na no memenda yeto abama me na meni ajepa na danoa na anigye no wo mimu no na misa kai me ho se enei na ehan na pie wo so ene ato aba ama wo na wo na wogina simpie no so ebre bi beduru akai se na wani agye no adwusofo besoe wo eduru ho atiase beduru bre bi no kanea no yankopon no ano de kanea no beto abranti ana wo ba afoforo bi so no wa pija se nipa no eduru ho a es na tiase ne hunu se wo de enti a ye do ba ye no wa ba be bi wasom saa ne ewure yi a me ne contest yi se ewure wo se agye na ye MP a oba ya obetu no yewro saje yeda so aye bonto ama party yen ne ne eko onko kontonkre ebra yewro uso bi ometu no no foreign minister onko kontonkre oda so ti party no aye ne eko bi wura ya ene me pene ba bia me hunu ya ama me nsunu mu atie Dr. John Ampuntua kuma oni yewro adu mi kopre o opre de edi kan yi wa onko kontonkre enkomo ajusofo no edi a kire me ena me ka bi a kire wi enti jusofo se MPP abakosemu wo joso efiri se na nanom bo tete akwantempon no to ho MPP ni ho a wa free party no mu akokontonkre sa abakosem ni ho enti se bi eburu obi a wono betu obi na obi nso abetu no after 3 terms ejuso asom no 3 terms 12 good years na brakwa me wani tua sa Ashanti region awo hwa nkunya ne bi wo okura wani eden pa na atimi komi no ti se juso timi sum obi emfie dumienu a enti abusuani ayeti yi aye opani asabre esi ahene eni etu ahenefo ato aba eye ne se parliamentary candidate Emma Edweso ewo NPPD mu lawyer Kwablabo Aten ana wode sanse mu etu edwano na busua mu amuni mu no lawyer Kwablabo Aten ana oda Facebook no so no aha ba bia na wadi nkonimu a ene ya to powder agunu komu ene se destin powder se eyekolebu powder se so se de bon kwada to hu bio ni nyina no kire se lawyer ana adi nkonimu a kire se emu nsem mo eno no ye beto aka se wono so ama wo a aye DLFM 106.9 apakan GH atmase ema ni nyina GH me won faasefo ni nyina GH apakan na atmase no bra se bibia hye ye de nyankopon adom bibia hye that's right sure na no pe wanya bibia di o da bi me nyanya bibi ntum ye se da no hye me bobi nti ase me ye fast na twen nti ne betumi abaso anke be kama pa susuma oni naso susuma oni naso de waye mate ase se madudu okunu kom ne kunu okon ye wodi me se mpanifo se me ye wiye ye na ahoka dabi obi sha obo so obe ye wo fan a we de ye na ahoka nti wodi ane se wora twen dem se bre ne ba da we ase wodi ye wo ka ne tentem Nhyiraba tonkomo menkwa na mene ne ti asema ye kan ase ebi anya ne awadwen e oh okay eze mayira me we no ye nkomo bi e di no ayo me nsa be kamo sa enti epo na e bon kuku na ba se na be pi udo we sane mu kra sa ye nsane mu ye we ade odi ba de ha me pa na poso wa ma mama mba tibi o ono so di ote de na ajeta na boyfo what did you was be shepe enti abusia pakan eba agoprama so nsem fentem frem ye de besomo na
Kofi Parliament was a kasebone dem ewo agona bobikuma and was DLFM news super authentic pa and was you do all guys and Kobi Educhum was great work. I am watching you live from Palm Beach. Yeah, that's we wouldn't assume piaga and I want also what they bay and what him so tie kasebono Eric Kebuachi one also se kasebono edemu pa baby free by the one farmer. Nanso ne nyina no eye ana hwan emie akpelima Moses Kwaku ana wose wofa mesle wada memoaha maje so wose metie life 83 Apollonia na wose pa senka enkaminsi children's home ewurade nyankopon Christ eduma wo mo pa mamie children's home children wa hefa no wo de yede na krom ha no children anyway okay beboa wo se nkwada na obi anyini o okon ka beboa pa oh yeah sure oh yes on say the way out here na wa ye wo fa sa ache no beboa nkola ne bebre na wo no ma ye se ye boa wo no ma no ne ye boa wo sa no nka ya de pa nyame so de hu nhira bebra beba ka minsi children so mo ka beboa anu menye ma na menye mama oh ade obeji obi a obeji omu nyina fra na okoko yin yimu I say. Wa so be hye Matias here. Ye de be kwa adwendwem. Yenwe hu eche. Enti ene abusua ye ba na mame Musa pakansa da ache bia no wenyi na adwuma ban ana obeya ansa na obewu awu. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal and I like it. That's very specific too. Nice. That's who you are adwuma be. No, I'm too. Huh? I'm too. Na ba no. Yemi just right. DL News. Right, abusia yensa mo bibiala ha emo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ena fiada area promto breka se boy so mrewedu sa gudie mo nsama wo so aya boabo no abusia ye ba ne ye de beda na hu ne ko ene ne ba ewa gudie mo insempi na na guya mpronso aye de ba Ghana de wa and of course nkrofon kroso de latest any exclusives no ya boabo ni nyina no aye de ba me amede nsam ne ba no edi ameje so no eya yesu anu de share apakan GH the blessed king in tantem so minsi from na mention some na say emfanfi from area mention say emfanfi Africa Aquatics Swimming Championship the 16th edition ebeko so Angola Luanda ebesha 30th of April ebeko sa akwakosi 5th of May 2024 ya na sa championship na beko so na nyamencha de Ghana yen swimmers mienu enya akwenye omonso kwakopiem no makwa participate ewase Harry Stacy eni Nubia Eje eni two swimmers a omo fi Ghana akwako gina eye Ghana nemo ewo Luanda yede wonsam ediato anem enere ewo dwumedie ne so na yefi Africa Aquatic Swimming Championship no yefi mu a yemfa yen nchemu the Black Starlet of Ghana kache upiem our my friend Russia UEFA under 16 4 nations invitational tournament no egusu a ekoswo na ene second game no ato Ghana only say Ghana your first game no you lose to a host nation aya Russia ene ye the second game no ebo ni game no kwawie no na Black Starlet of Ghana yache Serbia abome kapole enum emomatimu ba kwa and one some after see you lose your first game no and the Ghana Black Starlet no ya bounce back ya be win in second game no by 5-1 against Serbia made on some ade atwenim nyame adoma kwasiada all roads leads to Kumasi Babaya Sports Stadium CAF Confederation Cup second leg Bobo kwa friend DCC etnafie na omone Zamalek omufi Egypt ade abani na meneo kase Zamalek for no oma touchdown e Kumasi a endra omo ye omo first training na and they omo so prepare se kwasiada omo ne DCC ade babani na ahead of sa game na eba so no na coach Abdul Karim Zito Akasa osi inde no draw na omo remo e Egypt ekonyae against Zamalek no omo mutimi yomo de na enro mutim emfen ra second leg no osi first leg ne de okono abawie omo de ato omachi second leg no omo prepare very well omo de rema ye de won some ade ato anim na coach Abdul Karim Zito etwane sam so no
ana odi tuja se ojidie se nyame adom akwasiada ne mrantie no ebetumi afam kunimdie no against Zamalek no metumi qualify akopie mu ewo finance no na ne kwakwa mu ne ebisa se Kochito onim se game no sana akoye ne very very dicey and the game no ebetumi akọ penalty shootout na oni with team no my ready for penalty shootout na and I say I catch Ghana for nyina no maso ntese ya prepare very well na ya ready so for penalty shootout na ntese ko penalty score coach I friend Karim Zito or so on mrante no or my ready and one some no ye de atu anim na yaw a champion head coach Adema Bobo Kwa ye friend Aduana Stars or see Bobo Kwa friend this game na omone Zamalek ekwakobo no omoye very 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 careful mom mutimi yom de say oh yakọ Egypt akonya draw enti ye ba fie de we no a mere formality or see that be memo mutimi anyom de na Zamalek for no masa ba we kura no ometuma be hyew na omayiwa fim enti DSS for no memo mutim anyom de omon prepare very well na omon ko ragam no mu we ene nsam ne afutu sama yaw a champion e de ama Bobo Kwa ye friend DSS ya ye de wonsam e de ama coach Pakwesi Fabian head coach Adema Bobo Kwa ye friend Legon Cities wakasa o se emeriedu se Ghana for any football lovers no ye be jai say ye sore ye judge coaches with result or say enyama bebre eco team bi wa obefa shape ni nye o tretre shape no we improve players ni bi ni ade enti say result na emakra na yemfa sade no en credit coaches no na yenja se de result nkwa na ejaji coaches we ene nsema Pakwesi Fabian di atudwa Samuel Bodo head coach Adema Bobo Kwa ye friend Brekum Chelsea wakasa o si ene no one kotokoni has e o game bia Brekum Chelsea ene omubebo o se sa game na Brekum Chelsea ene hat ene kotoko ebebo no Brekum Chelsea a prepare very omo ye motivated omo de be kwakobo sa game no we ene nsema Samuel Bodo di atudwa ye de ama e wo jumedie no so na ukopiemo e wo Ghanaman Soccer Center of Excellence e wo pram na meno ka say ene Fralight ye be install wo kama we the first time ever asade ni bi esi ene pram enya Fralight na GFA the FIFA forward money no na etmi aye Fralight na ye de wonsam de atu anim Ghana Premier League match day 28 no and one game ebetodwa uwem our theater of dreams the 3 p.m. Bobo Kwa friend Legon Cities ometena fie na omone Brekum Chelsea de abani a ye de wonsam de ama yenwam ewa manone na ye monitor emfamo a Bobo Kwa ye friend Liverpool akache na yewra na unim say season ni kwa wie a omo manager ye friend judging crop no odi ni dwumedi etuo as a manager na meno ka say Liverpool ewram ewa ma ye friend Holland Bobo Kwa ye friend Feyenoord omakache omo manager ye friend Annie Slot ono na Liverpool eniabre so mbekwa kofana ba na waba be manager abe replace judging crop eno na Annie Slot aba bonten abekasa se wan na wo esogu nanum a ompe Bobo Kwa ye friend Liverpool no eye big team a obia ye manager no nya obekochi enti ono sa kwanya we aba ompupunity obekwa kokochi team a ye friend Liverpool o se eye clear obia ni misese de o pese ofi Feyenoord na okokochi Bobo Kwa ye friend Liverpool enti on de ogidie se ni team a ye friend Feyenoord no omo ni Liverpool ebe twetwe komo na omo jani mu ama na akokochi team a ye friend Feyenoord we ana akokochi team a ye friend Liverpool rather we ene nsama Anislot eye Feyenoord manager edi atudwa ye de ama na endra uwemu ewo Europe matches bi etwaguye yemfa result na emfa maudia yemremu ewo English Premier League no Bobo Kwa ye friend Brighton etna fie ema team a ye friend Man City ekoche ne bon poli enan a omantiman tintimi no ka se de ne ekika ko de wanhwa Man City ombeje league no e de asiom na so sana sianu no one game ekemu ebaso ewo Italy Udinese etna fie ema AS Roma ekobo mekami no ema omotimu bako
no nyame adoma and the games ebeba so ewo leagues no ewo Europe no wo La Liga no 7 p.m. Real Sociedad and Real Madrid e de bebani we a battle of the Reals and a bebe so and a uram ewo Italy sianuma nyame adoma 6:45 no Frosinone and Salernitana e de bebani 6:30 ewo German Bundesliga no ewo Germany no Bochum and TSG Hoffenheim e de bebani and a 7 p.m. ewo French Ligue no ewo France no Montpellier and Bobo kwa ye friend Nantes e de bebani ebusia ye nyina we so na agudie mu nsama ye boabo no e de bro no ye mfansi mi amedi agudie mu nsama na de bro no dia meje so no e ya Yesu ano de share apakan jich the blazer king Sam radio Okogyeabour Nhyiraba e proprietary na ya sorry so over to you Okogyeabour. Mera se me wafa se apakan we ne sa na ehese media ketua ni nyina ma wo management munya we mame infiti na nkopim 2036 mfa ketua nyina ma apakan ai we dia madam me wa why na tie say madam me ate boy enti we watro asama ba enti abusia kase ebo no ye de besi e wa ha na Kwadwo okon kwai okon ene eye ka kire akwesi yebo a na wada ono no ye news anchor Kingdom 107.7 FM e wono me no di ne djuma nti ene na wada enti DLFM ye show say ene ye wa wudai ka kire Nyankopon nya okese no ma de pa bia wa asase we su no o ma wonya bi da afin so adwuma we mu ade bia we mu no o ma won so ntimi ne bi enti ka kire akwesi yebo a we ye news anchor Kingdom FM 107.7 Nyankopon oma wona we enye da soronko emfama ho Tela ma picture na so na men kan sem kechiri on se Kwadwo se abakan so hwe na so e fanboy kakra enso ni hwe we mi hu pobrebe a wosere no o se sasa we so obi etuntum sene no ana boni aboy ya di me de ba ma wo seche suspense bracelet 5 good inside ring be 10 esese no the space no mo sum the bet ene ne mpaboa aya de kro because abe ma no hwe ma o ye fan boy kombede me nti okunwani ya wan dia ka kire dia emom ono ye fan boy kombede me ene mum yenu ene o ye pa boy no fo anyway ka kire happy birthday confirm why boni a wadimie no akoyi boni a wadimie woni mpa na urade me pam to azia brundia enti abusu akase boni ye divesi champion ko fitela de ko Facebook no so akenkanfo miedu edi a meje so gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy yes also amanana adwo ase okere ne mpamfo e de DLFM atwa mo so DL